Program n'obuhingi n'oburisa iwo murebi ogumira TV West ninkwakira webare kunyegitaho omushaheje burashaheje yaguma yahika bano manyangu eshaha y'obuhingi n'oburisa itwe team nuko twataha mututyo esandi birezi hingwire ntwire ninkugambira aha kuhinga ekinyobwa echa cashew nuts tutwire twine Dickson natushoborera kurujira aha kutandika okuhinga ekinyobwa echo okuhika aha kusharura twachitwara tutomo katare tuja kwa twine na Professor George William ari kutushoborera aha value addition. So program eji omunonga neija kuba nekwata aha konjero mutindo aha kinyobwa echa cashew nuts no mutindo shogoro kutekamu omutindo kuwaheza gutekamu ejo product yiwiha aha mutindo gwe wajiguza nkahi hakatare kayo wakihankai kozo mu Uganda abahinji binji tubakamanyire ekihingwe eki konga hati nyesiga nkuwarebe program kurujera ahi tutandishire na hati ahitwahika ohurire wajiro mwetego kugira ngo otandiko hinga ekinyobwa eki mwene kuwakinga akatare wakiyankai gomana nyom program eji nitwija kwetegereza akatare wakiyankai chain wajifonota waguzota ebei yacho neha byona nibija kwabiri program eji ne kushibwaho aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union abantu bo banka bakuraganisa kubina kana karunji akasireje hona kantiro muranga gwa Ankole bina kana karukuhumuraje na wakonyeho no hurro mushonji nugubana gushenenera mwene kuwa kubanoenda obuhereza bwabo bashikire buruduka yone kuri hihi ninga supermarket yone kuri hihi nofuna obuherezo obwe obwaba Ankole Coffee Producers Cooperative katwe yonjereyo turi kuganira aha kinyobwa echa cashew nuts katuze aha konjero mutindo aha kinyobwa echi ekinyobwa echi nani nyenda kuchinga nkakiteka ho mutindo nikiriga mu bintu. Very good question. In fact echo nicho abantu bakabire nibitanira kumanya hati echo kubanza erigenderi twine challenge ya climate change. Yes. Emiti aza abantu tiba kubicenga tiba kubyikiriza no kubyikiriza ngo biruho climate change neretwa mwenu amakuriro na nensi mwene nsu kuhinduka ejo climate change bakubagambira ngo resilience nemanyisa ngo obe oli alert ninga shuri aware ngo mu environment ine kuba no hinga mwemiti emiti ine kuberima akuba wano tambura nka hakibira ukaraba nka hakibira kiri hemiti no hurura mu bufuki kandi ensi ni mureba erigende yizire negumane yosya in fact ensi ne yosya munonga azabwaci ibateme emiti ko ngati bakujigariraho. Nibagitema bagenda bahembenku konkati nikiba kugaruraho ati kintu kimanyisa ngo twine kufayo omukugaruraho ebitwinjira konkati abantu ko bagira uti garuraho muti azogunta kwihame kijuma tiba kwenda no kukimanya konkati wabagira uti muhingo muti azogumuri kwihame kijuma nibahurira bayenda kukikora mwene cyo kubanza emiteji netuyamba okukuma environment echo ni kimwe echa kabiri nerugame ebye binyebwa na nebye bijuma kandi ni sente nko kunabagambira omuryebye binyebwa ebinabagambira kikinyebwa kunakibereka ukukiri kuba kigumire kiti nikirugame kinyebwa ekyekye kimuri kureba ekikire ri kugure mitwari 10 hati nkaka ningira ni hafi giniki mitwari 5 hataka aza utagizira kiwatamu konka waje ndokabupakinga je nko kubaroni bakora no bihame mitwari nkankaga nka kilo yona mwe niyo bunto ninga 35 basyo ukuri kubutira hamwe ni bateka ho bwoki kuba kumara nk'ibyo binyebwa babidipinga mu bwoki rero babipakinga hati wanurya babikaranga ho kabiri munko bwoki biro nka simusimu hate be yongera akwa none ubirebo kubiri. Rero ece kinteki ece kishero tinkumayani basa nko kucishaturamu nishaka kuba kirimo nka oil in fact waba no basa kureta kamera yane basa noreba hati rebeji ni oil actually. This is oil mechanical reba njigiti kandi cyacu ryo mu kavero muna akuba tibikezire konka no gireba reba oil it is too much kandi yone ni mechanical rebeji ne iryenga reje yimu kurebeji no reba kuri kwakirana ne iryenga rureba njigi ne iryenga hati cyaba kiri fresh ni kiba kine oil nyingi so machine zi factories zi unit planning fact na hatu ni plan yo koraho factories yakwa president akatushoborera ebintu biti byine kushohora abo kuba bari kubitwara hero ubundi bamenye bari kwihama ariho ejeje ni bageta za Athena ari ibintu biri gukore ngoyi ebikora nka apparel ebye bintu bari kujwara ebye bintu biri nka bimukurana bihaza Kongo niba bikoze so mu bintu biri ku rugomo rero akakantu ece kinte cyo bari kuba bakisira aho kuba nikiba cyargamu kiri nka rubber ninkibare ninkachi nico bari kusa ati nibabikora mu brake pads za motoka ninka kantu ninka kabari
hati bone babuguza seti negura nk'imitwaro mukaga mushanju ya break pad zizi nibyo bari kukozesa na waza internet ukashoma nibaza kugambira konka abantu bari kubikoramo ninyenda kuhamiza ngo tiba kakugambira ngo nibakora mu break pads bone babitwara wabo Pakistani ebi president ari kucira kugamba ni twe bituri kwerebera no kubatagambire nibashuba babisindika batuguza break pads kandi babihira ati bamwe mwenda ngo ense tukorereta nibihamu oil harimu wanoreba CSN oil bagita cashew nut seed oil nerugamo oil ibari kuteza paint ibari kukozesa okumixinga paint ibari kusiga amaju nerugamo oil ibari kumixingisa paint ikakora paint bakasiga amaju konka ninyenda kushuba ngo hamize nguyo wowe utakishomire abako ni mushira kutubuza bibuzo kwa kabahingiza kwa turyokwe mutubuza ushonga twino ubujunanzi bo kwijo mu maka tukagumana tubagambira konka no mati bakubashashura naje konka iwo ine kushoma wo ine nkabana bashomira bagira ati erigenda hatuwaza nka internet no wakutera kashanaka okakato mu internet ne kushobora teje ni kashunati ebiri kurugamu neki ebi kushobora byona ebitera hari ati yo wota shomira ukabyetegereza iyo noja ngo nibiza kurugangaye so nabi bagambire biri kurugamu ekindi kijya harimwe ekinyobwe cyo kinani imbereka eki kindeki ne kinyobwa cyo mutano kirimwe amate ari habana mwaba ryo mwirwaro aba bari kurwara bamwe bari kuzarwa batashikire nibagenda ba recommendingira ibinte byo kurya kaga amatega abana go muri kureba nibagiye mu bintu nkebi akwa nibareba content nibaga mixinga iuko gareba uje twunka shabana woni baho batana atine nyina konka matago no gashanga mu supermarket waza yo na hati nigaba gasire babitamu bakora mate abantu bagira life akwa nota kurya byo kurya byona konka nari byo kurya biri kuyamba umubiri so arime bintu bingi ebiri kukorwa konka bari kubimanya ni baki kire kinanke kinani kwereka ece kiyembe nk'ece kiriye ikiri kuretwa aho eki ni kirugamu wine high class wine tokagishanga nomu ebye bintu niba bitushabaza Netherlands tutubine niba bitushaba ntu exporting titubine mazima garuhanga tinkaba beyi rero omunda ekinte kiko kukikamura wachi hamu Joyce ni kirugamu animal feed highly nutritious content for animal feeds nkawahereze mbuzi ente nizirya ariho umuntu nanakigambira ho kace ubu nagiro ko umushija kanangambira tumutogo guryaha aho ko mu rugo rwo mukamo ku bunyoro hari mente inente ziri kuba ziri mu kitano mukaga ngukonke bitebi kubiri kuba byezire bigwira hanze aho muti bakamanye cyo kubikozesa aho kandi muzabangambira ngo hazabiri yoko kandi imbi habante miti ngwente nizibirya zireta mate gari mbwenu quality milk ngo bashoberwa kandi bya bitariho nibibura mwene cyo amakuru ni animal feeds so echo naco kiryaho rero ebye bintu binani imbereke bindi ni biomass ni babikora me bintu bya these ebye bya briquettes nkebyo ebintu nibinje byo kwihama iwe nko muhinji wa cashew nuts echo kinyobwa kikwegise cyo nko muhinji ati okurugirira okundebire n'intambure y'intambwiremo no kunyerebire nka demand okubiri kwetengwa nubu nakutambura ari hense zintambwire mundi kureba nkabanza naza mu supermarket ni bagita Kroger's in America bagita Kroger's KROGERS Kroger's it is food store in the US nkareba price iri habinyobwebi mu America nakangarana kandi hatu wano nakumanya nobuza abantu aherukwe uti ibintu bya cashew nut mugura bita agaranga wo tine esente tukabigura mbone ngire kwega namanya nguru yale mu Africa twine migisha konka turi abagayavu akwa umuntu kwakushanga abantu n'abandi bambuze nk'iki n'imiteta kandi bagambira ntibashobora konka tino kagenda muninga kushaba umutaje ati kangu twarumuka ninga ngo agenda gureberera so nyetegerize namanya ngo esente ziryomo ngo ku president Museveni ari kuba nagamba ebintu byona biryomo konka ati turi gukora iki twine gukora n'ubu twakugezaho kubikora ntubikora kubi nogiro tikangezeho anda bamwe ni batekereza ngo nibamanya cyango ushanga atakwenda n'ubuhabuzi ninga ushanga nko muntu ainenke miteji aine nanente hati akwata nko mubazo gwente ushanga ryo nagutera nk'imiti ningo akwata nko mubazo gw'imiti we ayehabura mu mutwe atekereza ngo shano basa gutera ente uri ushanga ente nizihuma ningo ushanga imiti ryo nesho hatu yibuza utabantu bari bata tubanza wayibuza ukitekereza cyo ryo nokora ukamanya ngo twine gukoraje
ahito atandikira program age wijano tugambira uko shinyogwe shicoro musente okuchira ubwobesa iyo nko muhinje myaka yiwamara omukuhinga chinyogwe eki nebintu cebyo basize kwihiramo. Of course abana ni bashoma ngwe ninchireba nk'ikintu kiri gukora konka kandi nkatwa watandikije kubyihamu bikarugamo nko umuti watandika kukihamu no yihamu nka kilo mwenda average buri muti na hati nangwa ni birugamo konka tibyakashya konka myaka 3 niho biri kubasa kutandika kutonera ni birabya ni birebekaje konka buri muti ni kubasa kwereza nka kilo mwenda aha myaka 3 kandi nko kuguru kukura ni gumani gongera no manyo muti gwani gukura ni kuguru kongera kwereza binyebwe umuti ni kubasa kwisanka kilo 200 guru kwereza binyebwe ibi 200 kilos kandi ni gurastinga emyaka nkigana nagwahise myaka igana mwe no inajiro ku Tanzania bo bine miti mingi nibyo bari gukora emiti kwari kwisanka emyaka nkaga abo ko babona ureba bakatura bino businge nicyo turi kusimira President Museveni Tanzania boti bakagiragaho rutaro shana kugira mwe no bururo buhwireho bakitamwa abantu konka tibakagiragaho rutaro oba ni saiso oba ni koroshweji bo bakabihinga konka itwaha abuja ngo twatwinemo amini nkebyo ebintu tibiragenzireje mwe nuka Kongo hati tokagira ngo nibahinge kintu cyarugamo ako ni baturabegwire migugu ni bagenda tibine businge so tokatunge mbuzi tokahinga kantu tikikarugamo emitini tibikakora konka eyibikozire nka Tanzania bo muti kugurukura gwahisa nk'emyaka nkaga nibagureba bagutemaho mutu nibabarebire no gundo muti oguri kukoraje rero kuba kugutema hekitwe guruna guti nko muyembe nko kugutema hadi kutandika kutoka gwatandika kutoka bareto gundo muti ogo bari kumanguna gwe nigukoraje ino kuba mwenu bagusharaho akatoka akatoka bareto gubiyaga agundo muti kandi guri kuteraje bagongeraho hati gongera productivity bakora grafting iki tukweta grafting aza muti gukuzire gwinenke myaka nkaga mwenu bo ebintu babikugukiremu kandi batandikira gukora ibintu biriko nabagambira ngo hati bahika ahanga emitwaro nkaga yatani bari kuproducing kandi bakatandika nka mitwaro 5 10 wano bishoma norango bagumire ni bakura kandi bo bine program ka government ngo mu myaka I think it is 2030 nibenda 1 million ton ya kashunat kandi baza kuchikora abo kuba bino bwebembezi burungi abantu ni bafoye. omuntu ogumire nakureba aha TV no habuzi obwo kumuhereza omu relation na no kuhinga ekinyobwa ekyo tuganira ate kinyobwa eki ekyo kubanza ni nyina ngo batandike ni nyenda ngo mutandike abo kwanye mwandeba nyewe nabagambira ibintu kandi nyewe nyine no kwikiriza ngo noreba waba uine ikintu cyo rukwenda gukora ukitama mani kandi utakitira mani tikikakorwa konka nyowe ninye yambise bintu bingi kugira ngo ndebe ehindukuza hati nyine interest mu business age ya kashunat oba ndiyo mu program ya government obati ngirimu nyowe nyine mu interest nko mu ako ambirebire ndebire bintu abantu bari ku importinga ka break pad zo muri Kampala nyingi munonga mbireba ndeba properties ziri kuzikora yatati abwaki batakuzikorera abo ko break pad wano ureba nura ne ina ka frame no ni tayiro in fact ni kuranka tayiro ni kaka ni katayiro bakashara ba break pad izo ni sente kandi abahindi nibabikora ngati bakakugambira so ningambira abantu mufeyo iutandike bintebe cyo kubanza imigashona twaje kugambira woni okora ahurire tutandika nubukakubakari kace ningashi nkomuka hati nko muturyo muri mbara ningashi kiruhura katugambe no shanga kiruhurire mu kabantu nk'imitwaro nke5 katugambe hati imwamaka emitwaro 5 kuwa kushara mukateka nk'imite 5 ahaka no kukora urugo gw'imite 5 ukateka mebihumbi binga one imite 5 ne kurema emite 5 yonka abako wabo kikozire nyo wanje tinkufero nekibaro niwo wawe to kuferwa no baramu ureba emitwaro 5 buri yomo yahingira nk'imite 5 nikasikuye amayiro nk'itanu z'emiti yakashunana so nituba tuongera hantasya no kubaje na no kuwagira ubwebembezi uri kuteka mu misho. Professor twakwakira abuhinje no burisa yayanjurira bari no bakoreba tugemize mu na program webale nyabo
mwebale kuje kututayira Flavor Sema Limited omuli biharwe yitumbarara twashemerwa ubuhingi n'uburisa n'ikintu kikuru mu ihangeri kandi tubuhagira bwo kuba niburugamu ebintu bingi ebyo kuryomuka ebyo kuteka mu butare n'ebyo kuturetera sente. Twaba turi aha musiri gwa cashew nuts kandi kutwaba ntukora twareba ngo niyo mukugu omuntu okora aha tekaho mutindo kongeraho mutindo so ntwenda kumanya omu cashew nuts ni bintu cyo bitukongeraho mutindo nitwiha mu cyo bitukongeraho mutindo mu cashew nuts. Cashew nuts ejo mpaho ni wagira ngo Uganda Zabu ni kimwe kiri gukora Uganda Zabu nerugamo ibintu bingi mu nkirize ngambeho bicenywe kandi tandike n'icyo gukora wine. Cashew nut ni tuhiyamo ikijuma ine kibari kwete kijuma naco ninke kinyanya tukiha mu juice ejo tuhiyamo wine icyo kureberaho wine ejo tukora mu kitunda cya Kabare tutaburamo na cashew nut tuyamo wine nungi munonga ninga wine hari umurukigaro nyankore niki vinyo eri kusiza nungi munonga so mwenu icyo ni kimwaro byo ikindi cashew nut ningira mwagire ibiro mu maduka nureba ka packet nkaka nikarugamo eje nayo ni vari addition no kugitondora mwarugo mu Misiri ningira mwagire ibiro kijuma ni kapo kuza kuyamo ubu nobo yireho ibi wakora mu wine beza kurugaho ujuhiha muki oya mu beans zezi beans nanke bihimbe bo bikaranga aka kantu akanikagura imitwaro 5 kandi nikaruga bubiri ni buruga ha muti gumwe mbwenu yebuzi wawe ne miti 10 wawe ne miti 10 mbwenu sima president n'abantu abatero kukanyisa ubuhingi bwa cashew nut neruga mu oil ejeje waje processinga no yamwe amajuta go murembe munonga abandi mumanya amajuta go kuriya konka kuboneza umubiri ukwesiga ukongera abamashoke n'ibindi byona neruga mu ibibazi ejeji ine ezitukweta ibishaju bitari bibi ibishaju birukombe ko mubiri kurungi mbenu cashew nut eji nekihingwa ecy'abanyayuganda bona bashemire guteka mu muzimbwe bakahinga bakahinga ecyeki nekihingwa cyamani tagambire bingi ubugega buryaha n'amagara marungi garyaha ngira mwagire ibiro mu amaduka nkaza select shops za Sam's ubuhimba nkabutano nibabuguza umutwaro konka mbwenu nicyenda ngo ugiriye mpora kandi nibaza kuretera amashaju mingi mu mubiri bari kweta cholesterol levels konka buri kintu cyone wakikozesa kubi nikinduka ikindi tukugira ngo cashew nut yonka buri kintu cyona niyo kuba wayineji na wayineji mbashobora abantu bingi abajungu bajange glass of wine wa norya konka tune nk'abantu yagitahameza naye nange ntiba icupa gireba hasi anga ubwo no bari kushisha umubiri nigwenda waba norya onywa ka glass ka wine yenda bahinje ituba toherereze tongereke ukongera mu ubugeiga omuhendo ubo Professor twantugamba akongera omutindo ahabihingwa twareba akora wine kuruga omu cashew nuts hakatari kayo nakaruga wine kugambire mbenu wine akatari kayo ikibi cy'abanyayuganda naboro wine ticyo kunywa cyaboro konka haba hariho mukoro haba hariho ki nibaginywa nakatari kaza rotary imbaga abafererwe akatari no utarebera heru niwe nkatungo mugisha natunga presidential support to scientists na winning South Africa nashomesa bacara abantu bingi bari mu katari bakora wayineji
bagigahiri. Professor turukwendera obutumwa bwo kuhereza ogwe wariyo nakureba program y'obuhinji n'oburisa na munonga konjera omutindo omu cashew nuts. Mbwenu abari kutureba ikindi kubagambira hariho ikintu kiturikweta okongera omutindo ninga value addition, n'ekindi kiturikweta innovations ninga okucusa otagira ikintu kimwe. Nimbagambira mwena mugire mwezimbire mutemwe muzimbwe ogwo kuhinga cashew nut. Ito mugitoherereze mutakatina turuho kujongera mu mutindo tukakolingana nimwe mu kabingo bworo. Kandi cashew nut no mutogo uri kuhinga ni nkomwani kuri kuguhinga no sharure emyaka yawe y'amagara gawe ago misho gone. Nabwo cyo no hinga mwe bindi bari kweta intercropping. No simbo muti ugendo hinga mwe bihimba hinga mwe bitoke bicori osharure nyanya yogumane kura. Professor yo bari munonga kutereza kire kawe. Mwe bari kwijana tukutayira nibwo murimo gwetu. Professor no mushomesa niwo gwanje no gwo kushomesa. Bamwe n'ingamba birabo mu matu abandi bakwata konka muhagira abantu je tukore hamwe. Nico tubereraho munsi kugira ngo tugume tongera abantu amani tubinge n'ubworo kandi tukore twereze n'emirimo nambwenu twina abana binja bari gukora omwomu mbwenu job creation president ari kuba nagamba tera rugahani rugo muri to kwegesa abantu emyoga hands on experience hano training abana ba university Bishop Stuart University, Makerere, Chambogo University, IU, even na Bugema batureningira abatureningira bamwe binama factory niyo nishomesa nivuga ninkanika bavuji bavuga ko bari kugamba ubundi bagenda bakikora bakora sente mwe bari munonga yabare iyogomere nanye aha program iyo hinje no burisa kanyesi jengwa tutandikire kuruga weeks ibirize nyuma zone tukozere mu program ya cashew nuts hine kintu echo basize kwegamo kandi ndushuwangwa hakitwa henderera real niwe no jenda no hinga cashew nuts no gira echo wayegasira iwe nko muntu oryomuka oryo no rondemeramo binji twosire ntushoma turondemeramo tuzoma office oshanga ntujunga turondemeramo konka orebere nguwa hinga cashew nuts torokwetaga kuza kuronda mu gwa office cashew nuts negoba kandi cashew nut nehereza twaba twine professor yatushobora birukuruga omu cashew nuts we nayongera omutindo professor ogu nakora wine air flavor wine nayongera omutindo bihingwe ebi kandi yakwereka ngo cashew nut reality rukuburwa katari na wakora value addition tarukubutora kuburwa katari na waba ryoko gihinjire otine katare kayo yakugira ngo iyo jumuretere so mwe nuwareba ngo ekingwe eki real tichiro kubasa kuretera waburwa sente yabare yogomere nanye program eji eyo hinji no burisa ahantu ho twahenderera kankwendeze okurara kurunji turebane orwa kabero rukwija eshahana zozumwe shahina zechiro program eji nebane garukwamu borwa kabiri shayitano zihangwe tingarugaha ntakugambire aba Ankore Coffee Producers Cooperative Union abantu bo bakuteka musento mu program eji kandi nabakora kana karunji akina kahoho karunji mwenu wabo ryokwe orkwenda kunywa ka coffee karunji orkwenda kana kahoho akarukumuraje shirra aba Ankore Coffee Producers Cooperative Union nibija kuhereza buri kimwe cyona wano ndibiri kusingaho no basa kubashirra factory yabo neshangwa omurka abohe kandi na products zabo no shanga omumaduka gonaga kuri hihi na supermarkets ezero kuri hihi omuhereza ndi Prevence Kampora aha kamera nakora hona asafuturi yahewe turebane orwa kabero rukwisha